Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mancing ning daerah Braden ya guys. Mancing kanila guys. Umpan lumut guys ini. Wis langsung mancing ya guys ya. Ning omah lek ra mancing mriyang guys. Wis diwehi apa iki? Diwehi jam gedang-gedang barang ora. Kail siji musuh kail itu. Yo, kita Langsung tar guys. pancing siji, maklumi saja. Oh, tengah-tengah toh anu tuh. Kaya mati. Iwak umbu-umbu abang-abang lah. Wah, dulu tuh. Oke. Ekok. Ekok. Ini Mas. Uber Mas. Bur. Enggak. Iwake loro untu iki. Ekok. Wah, Mas Takim dapat, guys. Siap ke kebo ya. Mas Takim dapat, guys. Aduh. Iya, Ala iwak guys. merah nyari ya. Alon masih. Polae. Alon lho. masih. Warung nyari ya. Polae. Ini ya. Gitu. Yes. Kono lho. Sumuk wong wis wae. Ekok. Ditelan, Bos, ditelan. Ini trik dan es goreng. Mek umek kayak Ngomongnya masih. Aduh, Kono ae, Prit. Jejerno kono. yo lain-lain. Wah, bareng mati gitu. SS. Nyapo kae euy. SS euy. Ekok masih. Alon masih. Wah, masih usul lo masih. Oke. Kilo masing jombang. Alon masih. Alon. Masih dorane masih. Yo, lepas masih. Piye Mas e? Kena nyirunge Mas e. Masih wae. Ya wis guys ya, wis sore iki. Cuacanya wis mendung guys. Wis langsung mulai ya. Aja lali subscribe ya ning Ini Lover. Oke.